Uba lambor malingyang amali kanong krem konsensi dak bakan tho baka jingto ket CBI kan simpor da kisnam uloong balara ki bor pulit kejela ki biang bor biang tiar ha ka tu kasngi baja ka jingsha siat ki nong song snong kamukro ladai ban penai sendan ye ki nong siat dusmon ki bade ki pulit ka Asam. Uloong ba manu bombitar habasan ngut kirang ba kin siat dusmon ha ki pulit Asam bat kalong ka jingdu ka bakrao ya ka jai benriu. Uloong ba don kam bandan no ya ka Meghalaya regiment bat don kam da ki brio ki bade ki trai muluk trai jaka. Ngila day banle hajing siya kumbale banbuat yung nuksa kapag Mizoram kalale bangin niya kren le yu ngila tabdo yung kimansiyam kiba koridor di siya ngilo aday ban sokra aday ban siya ambit siat lang na pilawan turput piwan ban rung sipo compound yung kibriyo tayo banya dati ban siya defense habi dahil aday kamot siat nilay tiyan laadya kata kajing siat tayo sa ikran tiyan ray kaya kiba susi kalong ba kamlong kunta. Ti nga so banong ni por ba. Ngala ay ban ni ka juhi ka subject ha por bagi debate. Hapo ka yeng tor bat hawan. Chagini session gi blalay. Ngala wanra ni ka subject ha bidi ba kini ka boundary problems. Ba ngala banjur hang turu nga ong ba dagamnumno ban panklan ya kajingada hamtam hagi kapot. Namta banyada gi brejungi ngidan kam bantao no yaka regiment la jong banbo no de gibril la jong bakindon hagitu ki jaka kapot bakin longpat kino yada na mata ki projungi te nrei yakani ngala kren la laisen ang bangina don kam kerki banwanra yaka Meghalaya regiment la jong namar de stang mangi ki pampadon yaka regiment la jong te la pipet yau naga la don naga Nagaland regiment but pipet hakani ka jingyak kanat puat hapdeng Nagaland baka Assam. Balay ba Nagaland Oktober Shakmat. Namar ba udon ki Breo la jong. Kiyong kita ki hon jong kabri jong kinaga. Tumot ngiru ang ganay por. Ngalayay kran bat nganyay kran hiro. Bala kumno ngidon kam yaka regiment la jong. Banbo bantikna ban create employment. Ban tao kita ganti namta ki kon sama jungi ki pam yo kam yo jam ban mara ikani regiment namta panyada yaki jaka ki bdai hapo ki kapot te kata deka message ki bang ko pan so pinpoi yaga CBI inquiry gamot kan bam po di kisnam te henry ka jingkwa jungi kalong ba ka action ka ban kerki kan mantang ina du yaga mensim kilong kinong pendap ja yang asam te lano ngini up yata ka CBI inquiry te nga try ka CBI inquiry hanga hi simet kam arise kabadon kam kalong ba de ban arrest yikito immediately te nga shukwa banong hang ni por ba banday baki ka force jungi ka police force jungi ka biang kitiar le ki biang nga try la de ban pelet bet yikito ki brio jong ka Assam ki ban rung hatu si la de ban pelet bet hang tu hi Teka di ka message. Mani up yung CBI ting ong nakasnem mo kam kutsyo. Teka bandap CBI la ya klet. Pwede naman kata nakaliyang ko yahap dur bat ka CBI ngay action de bansim kerki gitu ki batong kiti. Akan ni kajing penyap dusman yiki niki beri ki balului. Tahi kena samla kidan pedang kacing bitar ke bakrau. Di nakani kacing bitar jong kiru kami sibun kacing ikipai ba ka ka kubor ka pidan ban ong lor kani. Pi kum hakani ka por kamot kandon bet kajing bitar mono bom bitar. Kada santali ki mensiam ki bakordon ngila do. Nalor ka chet penriu jungi nga sikren barabor ba kate ki chet penriu ka barit hatu kata kata. Te ladang ya nujar bat ki chet penriu ka badan sport ithor. Kamu nga juang barabor bangidang long tangkum katu kaling ding kabadon hapo kadureo ba. Ti bandu sangut ki mensiam ki bakordor kamot kamday syu ka bakay hamtam nam ta ka chet penriu jungi. Ti day bandom banum balay bandum habdom namar kaway kalong ba kala filut na dong siya dong kamot kani ka jikren banya penbit biang yu put sam nga soba kala along ka ba atatin te hakano ka dorong inwan ra yu ka jingya penbit yu put sam hanga nga soba kala along ka ba atatin hadu kata kata te day halo jong kini ki baro nga syu pensngo ba hot kadon ka jing bitar hab banya ki namar ba lada klamya hi kamot
kamjudon kaching khi kamot balay bakhi bakadon kaching bakla today namar kata nakaling jonga shu appeal namar kade gani kapor kaba ki students ki haban apply ki exams ki nongrep ki ba de bandi ki marep jongki kamot de gani kapor kaba ki haban yadi banyathi ki mar ki mata ki jongki te nga shu appeal ba kin hamlong jai kindet ho ngi khi da galenti kaba biang ngirungi I full support om bangi ngim kasyani ki Nre kung kinongilam ni ay kijing kisyan ka pura nakabanta ba kumno ka sarkar kadi ban sim yu kijing kikli ka ba marmar nakabanta ban pansitam no aswa ya kito kinong baman kibala sim yu ka ban sim jo kini kibriyo jo kini kisangot kata kadi ka message